Ebre. Yee, Judge one. Onyame difo. Ango fedua. And the one I bet you me a cook. You are who fed dear. Ye saw both of you man now. Ango fed an ordering. Ango fed an ordering. Natalia, so we dear. Mama sees. Hey, Mammy. Ah. Na judge, a real singing it you. Your boy must hear no Cassasonia Pajay because we are number one, the most powerful woman this word. In Fagana, where? Oh, bro, from Sonia Cola, and you're not saying, Sabrofrina, Koya Pepepa, and ye, it's yet near Dagona Chiris, Antonia Macamai, Crip, Zip, where is Zip? Nothing approach him for you show. Oh, Amagia, and Dr. Ben no more. Pick a wusu nomne. Just say, oh, a nipple show will yes women. I know what the name. Allah, or shall be mine. And the Mazi Hanomo beard Nefidia said machine, a dumpsy day. Conongo for Cofonina. It's you. Na judge and nurse or one for a science, or birthday special, no, and there you any see on you. You may be a new one. Amen. Now, birthday, where I could say, and I know you are da, the fourth and my birthday. Na me ama dear in that die. You mean we are bear my preoccupation. O my here will do watch it. O the birthday ni mammy, a Juadano. The birthday car was born me home. Then I said, get to me, I know my S5 year my. What in a draw no man, be a free. I said, I got any buy, me and the buy. To my he demam, to me, then said, chat. Me bread yama me read. Say ye, then I know how many I could say to fee. Yenya ko do fie so ba me no what ya about to me nua ko se do fie so he ni let's have a birthday na ma any sisi he any sisi he enti asante man ye na menya moden de ma yem oyem ye me aduane doso ntia ma sanya na mumla medibi munyina po kwa bena ade na wo chire eti any sisi we yes wo sansa fade a so de chire what de chire eti akoso do fie say oh buffalo fato Easter coast so right happy birthday to you na obedia mame aha na no me de chemu e no kra wo mame achi eti o ye wusia foforo ameni ni mienu ye mame no mawu agya ye eti o so o mama ni nye me yada me so mama ni nye ne ya awoso ya onyame hira wate wo ma de wa hire me hu bia awurade nhye wa nemu asante man nyame hira mo na de mo ye me fedo me boy say me asante ni me am about church over akoso do fie asante church over mi pe kro bi so afiri kumasi kro be kra na mi nko firi so mi pe ba bi afiri ane bla be firi mi kro ko de pentia ya mi firi anto anto biabo sa biabo mi firi pike mi firi kote onye amani ni komo ane nye all day in court ana atwema twede ane me firi mi ku ya bo amakurom agreke zema kaya ye na so bo amana kasa no okay god etina ye say ade fefe ya me akoso fie aye de abre me no nyame hira no ti ewie pe miriki ni bekoso tidifo yie ya das ya ntwa ye nkomo bonus ai ewrade difo kwabra mo to flowers na yentoaso case number 1 kwabenani waye complainant bramai abusua kuruwa nokre bramai abusua kuruwa accuse landlord agon wono so bramai abusua kuruwa court all day in court nansana no enra asem kase asi america no ya papa ofri Ashtown ne yere a za brei brichi abo no yesi oba no etuo no bo ne moma so update fofra aba no ti enra no na usoni mo otumi so mu bi batene no watena ni kakra ti information e ba no aram ka ogu ahomekoko emi ya pa emi ya bifo je gina o se ka oba ni be ma na odi kwatasem o nyabotel o se ko di ni kukum
Debi. Edini judge Say no na kire say papa no oni adwenbone. Eye dahye bi na odi ye. Judge mo yo. Ai mo ya. Mo yo. Cause oba timi gina be ma nim ka kire ne say wo de say odu sika to dan me dem de ehwe. Ekwohwe me. Onyanku be ma. Okura sika obetwa. Eti ma me no bra no ko trans kura nka me sa asem nka bia ka nyame kura betwitwa age no so. It's unfortunate. Tina update ya aba no. Krache. Me wa Bible. Kwabena hwe me ha. Me wa Qur'ani. Ana me wa bodu ya apede he. Me Bible no. Okwa hia sorry. Nkwa sorry zu di nyame di. Yo, wo de ne ye. Fa nsani fa page akosoro be me na. Eye me kwabena enin. Eye me kwabena enin. Me kura me nsem Bible. Me kura me nsem Bible. Asem wa me beken. Asem wa me beken. Nukure trodo. Nukure trodo. Kontomponim. Kontomponim. Onyame boa me. Onyame boa me. Order in court. Aha. Kwabi yentie o. Pam chawo tiefo. Muntie masem ya me de ba Sompa ibi. No obi amfa ntu ne hofu. Ani se eda kwasi ada no me yi adwuma. Oye di adwuma. Me yi tire. Me ya baba wa busakuru ala stop. Na me yi tire na me yi ana ma pram de aguma adiem. Me yi ana ma me de aguma adiem. Me pese ma obeye finti. Edi akire ma yi nkura bi awie me kofa bola na me tire na boys bi abegu na nim se bra bi sisa niam akoba bi. Enti bla no enkofo na gina o senti sa na bola na esi me shop ni nchen na me wi am de ama ma chechirem de ama bola fo no obi abefa bola avrem kwa bola ni. Hey! Ada na so DM ni ka bebre sa. Kobi, nyabotre na kasa obi empamo. Roba na ekura o na no wani say kire say. Nsu amenu ma ese na no pa. Kevin, beje na ono so oni house and ode ba. Enti tobo why nyabotre na kasem no baako ne me pamo chawo. Emrantie bi ebetwam timi kasa na me kasa di atem no. Na me kasa ni pakrom be fa wira nde konde omde koye nyeye. Yazo yatinda radio ni ade so se manfo fa ne ma pampers ni ade. Ndi ana me kasa na boys ni betwam. Ana guys bi ka kire me se mu se boys betwam mo fa asoro nti bi chese o manto o mo. Ana tire me kasa na be fo mu na boys na fufuro bi asa betwam me kasa na fro mo kwa na o magina mo hwema nim. O mo kwa na o magina no mo hwema nim bisa obi so o mo tin na o se o mo ti. Policeman ifie. Ho ya busuakuru aho a. Abusuakuru aho a. Ana me de to o mo nkra ni bi anim se o mo fo mani nto fom na boys bi abetwam wa ha mi de minim so o mo na abefa mbola na anya na abefa o mo mani da fom bola si abefa bola no nti ade tia me san frɛ efie wura no fa ase a o na efie wura si ai ne yero ho de ba me fa nzo no ni fie wura bibi o na mfrɛ efie wura am si agon na me no ye firi mu ti so mba yi ni ha nti se bibi ko so ana so obi abefa ti se obi befa tiri nwi no ko bibi a mi ma yi miti o unu anu so be yi nti uzu be yi ti wa ha nti mo fuma ni tutu fo mo ncheke boys no na me ka sa akire ni wi e mismini boys fo kro so mo ti sen exam ka kire na ka kire boys da me si o mo na abefa mi wira no arupam da wa mi se shop am ti kwan mi bia boys sa me na me ma ko ka so ma fa me bola enti me o ma nkumi ana so ma prepare me a ka se nya me a ansa na na ebesi ni so o mo fie ni nchen boy bi ti wo oba ya senior man ade ti na ade bola na begu mi fie sa ewira mu nchen onim se fie da onim se mi bola ne kura yira ye pe bola no e de na ebegu ya na je sa ade na won tam wa na du fie wura mi de abeto anim maka kire wa no ko boys na mania mo ma twituo o ma twe etoa no kura mi de ba ha say medical ko police report na mi se mi san de ba so mpa mo obi atie bi nya sa boy ni se si akura mi nim ka say boys na be gina mo ho o mo de squad nipa 5 o si asa be gina mo say ene de o mo be di minya ama obi afre se si ama wani mu nipa ba akwa kasa na ma se ma me de ba e nyina no na tirinwi no ni omutimi fatness a mi pa cho mi yan kasa mi trend de mi hunu bi da ma yi trache pa from 206 ma ye we campaign mi ni bled no o hwima so ngwanta won won na mi sua tire ye fra na adomako mi hunu bi da e je mi won wa se ana ye ta tete e se ye singofo sisa ma dress ma pampers ni ade mo ni ye ka tirinwi asem ko ka ma address ne ma pampers tirinwi no omo befa usibi a ye tete se omo fa tirinwi ni bi na pampers ne dross ya wo ka no ba o yire dross ya yira se me pa cha mi hunu bi da de bat e ye mi won wa se sa ade ni si ye
na ada na boys na agye ama wo mu ho kakra na mente ase some me ko boy fie wura ni e wo fa ase na mane no e se won fa ni ntutu fom na nka wonya dey won hwe no mu se busa boys no na ko ka ye se me se boys no e na awia e na abe fa tirinwi no ave de omu mfa ncham kra ni anopa de ohini bia mi yi no ni enipa begu ntam na omu de anko de toa ne wo me yam kun mi ama am ko fa agbo nyina ni sika ma bia me di ayi yi wo sensena nka ni ade wo kra na mi protect me ho na boys no omo abusuafo ntem ho na wo police fo no wo no wankwanko ye arrest bia omo se menya report ni nto na CID na de dem ko tro ma no asem ma no o se wo de menko waje me number CID ni bo be frɛ me abɛpem sa abere on frɛ ni ekoku anu ni asem no wo so me report ni so sa di eja wa ha kwa wi asipe ye tete sa bi so a won so bi a wan susu anka bi a won so enye won a ti wa ye sa ne so won so ha wo mu se mi nim se wo na wa ye aye se obi ade ayira no wo pai endi sami bodede na nya wa oji ma ho ye den o mu su betwa maxing na o mu taki no me ka sa mu twam nipa mienson de na mu kwa na mo gina na mo ahwemachi mu kwa na mo gina na mo ahwemachi ana mi suma dwene na o mu ma me taki ya se na o mu su bi ne adente bi enkofo ewe mu ana abi je mu frɛ fie wura agon ne ma ye ne se no adenti na wo su panimu na ya be ka se ma kire wo na wo de ni kɔto esen mu saa emra mo ba no mo ye so mo no be kontoko aba fie wura na ma ne wo ba ho ba ko pe ne ba ho ana wa frɛ boys na aka no ana o ma ba wa wie ya me wa hai ana obi afrɛ me so mo wo shop no mo se na de na miss wo uchi wo mo no wo be ko o be kumi ankasa asem wo kan se o be jimi nkwa firi me nsem wa Ghana ha na sa re kumi nipa me so kra to da me nkofie me da kia sunu mu ntie ebetuma ba se o betuma di mbone na ne ekofie ma me na nkofie na ye yanka no pa mu yanka ade wadi elad bay me di like bay na we di e chese de me di like bay ade ufi ade nsu ayira fa se ba bi a me ya adwuma na me ye ni nti mi train e fie nsu o hwuma so le nkwanta o ye ja Rastafari mi nim bibia ye ta na life te no so de awde na mu no ene no so ye so de so nim me ketekete sa pokwa bra ni mu macha Paulo de no cruise ya na no so ya ne cruise ewom eya samu o tiri nwi amasesa no mo de koi eya adwunsoguso uyi ni sa no anu adwunsoguso esa wo de mo de koi de be na se janan wo ye chiro nti wasesa gu na obi ya me yankofo ba toilet ni so ye chiro na me say ye the people koguso na ti wu ana ayese o ma be ko toilet na asa eti sada ni nyame na de bi ebese nyame se obo nipa enka ye ntimi mi tu me lock ade na o me safari ko da ade mu me ntima anko bom na ta am konti me chechire toilet gu me ko toilet gu ayim e frɛ ne sɛ toilet mi na me share mu ndi bola ka ne ba ene mo mfa nti so ti wona ho na akɔ toilet won so adwene nya na da bi se ade san ye na ade san to mi ko ayiso unyina mo se Ghana toilet nyabotre bra ne en kwa homa ne so hello hello ma me ho te say yes admo na aso boko asema ye kan unim ho bibi ai pacho de na unim fa ho pacho mi de nim say anopa be 6:20 mo na mada ana mi ti de bi wa ase o ye fe no say ablonsan ti me hwe mpoma enum na mo se boy bi ne kwa wa ile ne dendende so de pentwa ne be wo ana mo pata ya na boy ni jai no koi ti awie mi ra be me bi afre me se obeslam makoshia no na me ne ti animu ya to ne wo se ya to ne wo se ka bia ba be packet na me ma kese me nse si film tindem je so mba be hwehwe obi na mo ko bo ne kills na mo se wo slow ti wa dwan na efie na e ben ne kills no
Omko bisa na boy ne say o ko baby akoya ade. No mo say ne ne chaos no baby ebiem na nwuro mba ba hwehwehwe. Na di asemuni. A wo se de na omo ye na omo ani abre. Omani abre pa ma ba ko kura yiri ba ko mo denden ko de ne say ko bo ne chaos ni mu nyina. Ei. Na se ne enu ne hugu nsugu nkra, se mrante ne ebebusa wo mo. Omani abre pa. Na nipa a usu ko hia ne kwan no okọ na one ne wo ho. Ati ho di. O wa say. Ei, awie ne wo ji wani. Wa baba. Ene Friday u se mu me ba. Se mu yi onu amfa na ma ha. Why? Baby ya so ma o kai da no. O say. Menya hwe o. Ayo, ye boko ate piesie. Wa ba no wa be ye boko ate odi wo mu wie pe ya wadwane. Mani se mu ate. Yo. She would dress a pumpy awie yade. Mate. Yo, bye bye. Yo. Hey, nature say ye nkrofo no mani abre o. Eti esre prosifo a ye kesi amamo no. Mamo mane nyansa. Ene makase ehunu yanka. Ye wie pe difo no mbedi akira ba ho. Ne akwa akobusam wedi esre. Oni pa oso obi abetam nwi. Ye pa afase aprada nyam na mapeje nwi no a. We ni how pay wo mo na ne say. Yesre mo. Kwabena na wo so de nsam totu nipa so rof. Tuo metra wache tuo sesi na mbao obi ani wakura watwa torato metwa torato ne so da ani amaka se mbo na bia obi beka se ne o ma waye se ya we se na se se ani kura waye se na se se na no ye de aja bonsu o wo hwim sofo kura ni mu no nti ono onso son kwa asem se fie de o ma onye kwa asem na o yere so asem iba abona mane me ne kura na ba police station wono mo no to no suso mu sei onu kwa de o se me nye report na Facebook ama me nko se ko mi se ye be ye mu badwo ngade we aye se o mo de ka be su abubo kiosu yi mu die we nyina ni hwa hefa ye nya gon ye nkwe ne ne ye jagon so emusa no e jagon mame ma he ya me die wonim kwabena ni minim kwamna ni bia die Dio baba no Papa baba ni be abrantie bia wo yitiro se ni fie wura no anya mi fie wura no ne dia wonu na ni fie wura omo na omo fie wura no no abrantie bi di ye friend kwabena ni wo so yitire wo abusua kuruwa voice no mo yesa no na wo ba ya de asema bedan yen se oyitire na enwi ni yirai en wo kasa wo de baba tu wanim no wabom lantie na mane se wasi wo mo na awi anwi no na mlante ya bopento epenaku no eno ne yesi ebusa omu kakra wada woroma okay se boy ne kasa obwa wo boa o pinto so epenaku no me pa chan se boy ne kasa obwa ma uti mi tie papa anu na odi asemba tu manim se we baba ni e wabusa kuwa na wo di asemba tu manim se me fa boys no na me ne wo mo en kasa na before we and I'm sure tina me no papa ko kare je friend pa ko ko try say e tu ade o pekasa tu right o ti kasa sa adai and I'm here say any me free boys no atema de betu mi so here dey this one free wo mo and I'm free boys na no pay say fa me o ma sama mi ni ko so ba na mi ni ko na make a chene say asensio ni say na killer a cheme o ko ka o kasa ni nyam ko ka cheme say pad ko mu na man pad ko ufi okra na omo befa entino e man sho mu hu ye ufi ho ana me de o ka sa de ka sa che boy no but pad befa de man ka ho asem kran che boys no chelo an se class e ma befa ni ni enti ye no si eni anu tina na boy no kasa sa na no si no mu de no bi ka me kasa dia so oni se dia woni wo mu ana so ni pass message entino o ko ho akwa ko busa no na me kwa me catch boys so dey on chain na campus ni na ko ba na mi jare won di say jam enti o ko no so be fa ko snap so assembly nti no dey tuni so a obebo ni dua and am say o dey onya abotina dey on ko busa ne say enye wa enti o so o ko na onu wo kila onu wi no me ko dey me ko pis na kila no wukuta se na boy ne so
church one to one crown. If you are one of boy no a ball or more to say or the chat kilano. A man in a hole. So now me was my bedroom talking about them say I go on. I'm serious. My comfort please say you met you now. What's the boy is me? And I'm saying me. That I could eat me say me. It means me best you cry now. Me bono. Tell me Jamie Bird. Now what we eat here me. Say me will be looking. To be fair me bono. Me just remember when Papa you go and was my main coffee. I mean tell me baby na me dem adwuma. Na me dem meja na odi aba mo Sompa odi aba Sompa FM one me dey ye minimum no. Pauna me pacha odi asem ne betu wanimu no. Wo si su dwam se boys no na efa anwi. What boys no boys na me ma o mo dan no. Eh no. Eh. Nyabotre. Kila. Agwa tie me mtie wo no tie me ha. Me ba show me tie ma me. Emre odi asem ne betu wanimu no obesusu hu kire wa na so se boys na amane. Adawroma. Oba ye no na me gya esoro na me tokoku. Ana ni pa twa ne ho ahia na odina mu no wo kasa. Enti no ofra me hono ma anko. Ofra me hono ma anko. Enti media me gina yefi anu mu hono mu so fitoku mu ye den. Eba. Ena odi mi ko du anwi no se boy strip no mu tu fi hono. Omo te ye kire hono. Omo ni no wo ka ho se enwi ni nie. Ena odi mi ko nwi no ko kire mi nie se enwi ne gu hono. Enti no me boys no enkasa. Odi betu wanim se any boys ne nkasa. Enkasa. Ene se we de anya tro na wadi. Na bi mi ni tro. Wo ya betu mani some boys ne nkasa. Me ka sure kila. Me mo boys na mane e no se bo ma mane. Na wo na yesu we na sa kwa mane pad no kwa boys ne be sisa e de akoji sika. Wadi we o kan sa asem we me cha ogina soma me. Kila. Wo na aka che ni se ma pad e ofi oso boys ne be sisa. Wo nso mo fa pad. Me pa che wo. Ma se ma me ka kira gon no ma nka nkire ni se me si won ready boys na abetena fie ho odidie na ewridi wo mu ada wo akire se sabi me bola ayira na mapa ya na se me ka sama ma obi die o me ni wo agon de afiri tie asema me busa no yima no o ka kire agon se omo hwe boys ni ye no be se ma e ofi o pad me si won hwe boys ya me nka se sa boys no me nim ni ba wafa boys be be ti o fie ho tie wo se wo ka kire ni se oboa o ka se onya no kwafo me ni wo ye free na me kire se bola nya free assembly nya botre enkomo na ye di me mpese wa betena ntu be ka sema to obi so na me mo no so nka bi nto so wo se bla ne se wo ka kire so hwe boys ni ye na on be se fie of pad e ma yo pad di akoji sika wo kan ya na wanka o ka se onya no kwafo enti wo kan ya na wanka me kan die but nye sa asem ni man kan si wo mo boys no na boys be ho asem ne boys be breti fio ana me eti boy be ho asem na wo ka no dia he enyo mo awso ma fa nwi asem na wo ka gon you can me nya specific sa boys we na afa me wi me pam jo mu tie ma asem no me nya specific sa boy we na afa me wi jaso e agon we me pa chao sa wo ka se agon sa wo ka se wo ma nya wo ma dwen so mo be ku no mo be bo na ya fre bra ma ba se wutie o dia me ba gon tie ya ge bia frefri bro no so osesi a se boys ni gu kam aba hodo o mu sa be bobɔ ne kiosum se on ye onya adwuma biem o mu be bu na kunu eti so ka so man ka so mu ka so mu be bu na eno so ye ti ase enye yi o ma wutie ma to kwa de tie wo wa fa kila me ne koyo no alapara me koyo no na kila kuta se kan ma ba se wutie mi tie me ko alapara na kila kuta se kan na so snap no kwa no na kila no kura se kan anopai me ko no kuta se kan opo ka se me boa o de busa no ma busa o de busa na sa na ma wono a o kasa kura kan so fa se kan bi wo ho so de bo ne ho nti ma boy no so no ni dua bo sa se no wo de atene so no be bodua nti dua bo anu wo be bo what you say ma nti wo se dua bo so de snap e no de be bodua no nti snap no enye weapon so de be wo ana bi bisa to no bo dua no ni e bodua bla e bodua e pai bottle abufuo timi ba ama pai bottle ana bottle so pai no so na kila me bottle ni ba bia na sakila isa wo ka kire ni se mo nkoye case no kura bi o why boy na kila sa wo ka kire ni se mo nkoye case can me make video na ka me pencil ki solve problem no ki na se o mu su pen na kuni abu na kuni obende
obi a pena bunu kunu obo obi afra ho bra obi afra ho sesia o program isu abayewa so omugu kem aba ho na ada na wuji omuti yentwa na bibi nsi ansa oh dabi oni ni mi boy ba ko ene ko ho ye omo ko no mo frɛ me na me ka chom so omunyai ba na mi nim se bi omo ko ho me ka chom so omunyai ya so ma o pekasa dodo o kasa dodo blay your why o pekasa tu man yes ye nipa miensa na ekwa ne na frɛ wo na ka kyerɛ om se omuntwa so na blay wakoye case so mo ko case so mo sun ko police station ana so mo sama boy wa hinki o amu sama na ne se ne agon hu gyina boys na chi o mi no machi ya boy ni ya wo kai die ma tie mi no machi na ne so ko case say ya machi me na no bi a pipe to aso de be wanu a onyina ho oh dabi o ma tie nya case o ko no onu aka te machi boys no wo se me e ma ka te boys ne say o mo ba no o ko case ya machi me kana o frɛ me o ka kyerɛ me kana kila ne frɛ me o ka kyerɛ me onu sa fra o fon so ka kyerɛ o mi do nya me o hata so ma so akoye case si e meche o na me na mama boys no e be bu no agon mesra ofra boys no so unim wo mo oh me no mo na wajuma mi mo mo mesra ofra wo mo na wajuma sa o fie fra wo so nkom betimi aba kamani beje me mo ma ba ho sisi ni entwa ne tia eno beboa mesra wo bebre fra wo mo sisi o de ka je so on che me mana mo ma ba ho sisi wo mo why ablante wo di asemba nyabotre e de be no no ye kasa wo me en kasa adai ma Mary me dase ya tiefo nyina oko kwabna ma beti nipa no beti na okwai omo ba so mbeba ma America sa yo yini ya tia ne se ohwe ensem no se ne eko no a threat bi aba ehuna bi aba ade a ba bi a esese ye de asem ni sie na de aka se ye nokre se nye nokre ye hunahuna nipa no ena waba ha a ebeka se threat ya threaten no ne life nti osuro ena wadwane aba beto na media make ne se minyawa meya wo de esese ono nso so oye de oda ne ho so na obo ne ho ban efiri sa de because ade a esi no adwuma a oye na ebi nsi da na ebi akosi sa no eye da ya obe suspect nipa bi eye dan ya eye nipa nso na be fa ade ensa bi enye honhom bi na be fa ye eye nsa bi na be fa ye enti se opai na ade a se de udi kaka enje se ye pai afase a pra wa ye de wada se nyew na ofa ya on de opai ne pai mi ni ye se obeye specific se eye wenum na agon no na what ne reported speech no ankoyie so we ye panyin na se obi be ka asem kiro no obo nipa din kura ya na sane wo besi aka no no kire won so so wadwen ene watiri mu po a ewa ade no ho ene dia wo pa free ade a asi no mu se enye asem anka me meka se agon yi kura se me suggestion keko se dia o si a o defend boys no wo ya me abeka se asa wo ni wo mo na team ena omo pese omo ye sa ade no ba yasire nyame se nyame mpangu sa na ono na ya threaten na ne de se wo report speech bi sa wo na ye fiewura enti nka bia wo be fa nyansa kwan bi so no abisa boys ni se abranti esi bibi se na mo hu bibi sa just say ye wo kwan ya ye fa so can reported speech ho asem obi betimi a report to speech bi atre obi na for the rest of the person's life nipa no abetan no na wayi ne nkwa afiri ho na afiri wa se ne o si report to asem no ankoyie eni nti yesra se sa bre ya ono tie de ne ho mmoa nyina ye dai adwane enti yenhwehwe ono ne bambo se agon etie yen a na frɛ boys no na ne omo nkasa na se omo ye wo madwen enne awudi abesense wiem wo try kakra bia obonefo no bebo awuram na afei nipa miensa na moda prison obra monka bi enhyemu enti ebetu mofo se baabi a ade na koduru bia momomode na montwense because baabi aduro no aduro amansan nyina asum ye ka se police po akora nso so ayedai ate tini hu ba sem so egu so gu nkra ye wo mo na ye bisa wo mo na oyin ni de atianse saa de ya papa kan ye nyina ya tete se nkrofo efa meka obi kan story bi radio so saa
ɛna ɔkyerɛ deɛ ɔmo de yɛ nyinaa enti saa rituals no ɛwɔ hɔ nti abɔ ne ho ɛni nti yɛnhwɛ ne yɛmpɛ ne poma sibrɛ sɛnea ɛbɛyɛ a na mo a moyi tire ne nyinaa nso so momfa nyɛ adesuadeɛ sɛnea odi kan ɛkaeɛ no yɛdase before judge agon onye very careful dealing na koso wo efie ho ene boys ni ntamu ene na adwuma no onye very very careful na yewie ni opposite for na kokasa se na se de ni ho enya ne tese se de na ba ye be monitor case very very well because then tra ho man kwasase mbi ensi mantamantamu ye tese ye ngue de obi bi antim fablance yare nche nsem bra se wasopento abo a enya obi adwuma dabi ye moduam empapa toa na wo wati na me nwanwa agon isai wo bodua wi apa ye bodua na wo sa be ka chese na wo bodua na ugina ho ene na wutiri mu odin wagon mi ka sei papa na danfo ne no wonyi wuti so a ebie no wonyi uska woni ne nyina so ne wo area ho ana mu nyina moye baako na tie ye chi kokko edi ma dabi baabi anwi ni sie no ene baabi a wo akasa nwina koguo no eye ifo ne gugu ye ifo ne nwina koguo eye wo side ene nwina beguo ana ma de ayira minim nipa wafa etim na mitu hu di obeje mesuo na mibusa no kwasem but ka agonhunu se abrantie adwumboni ni ntirim wo panyine sene no wo de asema betu onim ebia bibise na asinti wada uruma ye kase monitor ye nyina na yebetu kase bibisi mantamia etie nyina monitor ne yema wodi woni fem no na do adwen so ye den eti fa ho kwan se deal bi ni hon a asebo yi akanya problem bi a wo se ye twema nso ekọ akiri ekọ boys na mane ekọ boys na mane se ye so fa nwi na wo fa nwi a wo ko bodua dai baby agonye very very careful ne wa me ama ne so edi ase no kan sa no eti ese dua no me pa cho dua na wabọ no wo bo ho adua wo ne ya bo dua yi mi wo mo dua ho eye etwa no de bo wo so so abodua dua na wo de twa no na nsakra wo mo wo de bo fom sei ti wa hini bi na na ebe yi ni boys esa kra wo kura na ti ni twa wo ohene ne wo se ekọ do ko busa no de esi ye se obodua ekonya agon ni nkrofo ni die no omunye ni ye aye se yes ye bobo put for pa mo ba kotra fie ho ahwehwem ye so mu ye diri bia because judge se anwi na ye ka ho asem no eyakundi bebre wo hu mu no kwasem emanwi ni memanwi eyakundi bebre party be nwi no mde ye no eno no ye menka tini esa wo na wo chire mu expert ye nwi ayo enwi no ba bia eho ne ye duro pa ye ayase de ye no aha sika wo de tirinwi na tirinwi no esa ne we de anya hwe because we nya ya asenwi we tirinwi jaje tirinwi no omo yimo we do de enti o makoto ogo no we wasa no de kan de ejana tum etu wasa no so akwa na ye braid ana ye nwi nko a ye yim tie hwegu ho na we yi part no aye bi pe we why say adwuma oh say ye oh say spiritual no ye bomb pentie nim de ekọ di for oh jaje enwi ndom de ade o say enwi na ka so timi nya se ya wonya se ya o etim obi kura bodam etim ma wo hu ska no ebe nipa no yetim ni ya ade agire sunsumu etim nipa no otim ni kutia wo ye oba ye betim ni saka wode ana kroso wo ye be ma so betim agi bibia firi ho eti eye ni me bebre nya se bia to afọ no jesi eyi na wo obi bola wo na koto ogu obi asu se koto bola gu enti se brentie ka che wo se miwura agon hwehwe mame emema tu fie ho yetimantem ya na sakronfo ba ne yesi enhwemu a eno yesi ekobo emnante obuti fie amane ye dabi ye no ne say adwemboni woni potim too much enne ye yi kwan no ankan etu se contractor ne yade se kan wo aka be contractor ne yade enne ye didi obi ebie di bidi umi aba suba woni nam no obi bo obi pa ni pe ne kodi boni ni wi a ye sa tane be ni pakroso eti agongu kura gina ye ne bia one day so be from nantie yi o mto fa nchew ni ye kobodua ye kobo no bi gate e ko pa pentoa e di pentoa na wa pa no ye ni apotifo nyina be kwakosia ba bia mlatare mfa nkoto se atimantem na se me bo kesum ye ha nipa matrem enfo ka magina ni mu ye mo bo kesum a ye nyina ne ye fe hunyim ye nyina ye nko masa ba iso mbe ba betu ansa mo mumra no no me ye omu ho ano na duabo na obo ye no ye nkohwe ba bi mbo dua no do de bo dua no nko amla me he na we kwa dua bo asemu ni ma ba ho se wo wiem sika
What for me? What for me? What is say? Who kobodia? Mama munyasa. Yentama temunyasa. Kilan so yesi wo kasa. Ti won so hwe wa no kasa yi. Judge no kasa say na wo fetri mi on kasa. Da bi na o de emfa sam so ntutu ni pasa asem yo san ko gina fi okoka say wo mo sesa padi. Eno wo ho evidence. Judge won kasa wo mo. Judge wo ho. E wo ho. Yeti wo hwim. Ne masa ya oswadwuma no yeti wo hwim. Ono akasa me say masa bigi wa firim amfa ne kransie. Ono an yire. Sabi ne part. Omo yini nyina. Mantam ho. Me na me ka kire wo. Sankrofo ko ye hu wo mu no. No ma hadan wo TV3 side ho. Ye kofi o pad ne gu ho. Edama. Anya sem kito mani gani. Crofo pad. Crofo pad. Omo chede wura. Amanfo twa ye no mantamu. Ene bola so. Eni pa bodam o. Yes. Na eye bibi o. Okọ ne kwabra ne party sebe. Momfa nchame ejanan ene pad ho wia. Ne wo hwe fi mu a. Me de enchi. Echinjinga. Maye kan ye ne ho so. Eti ye be sire se. Wa oti mantamu a ebi oti compound house. Wo si wo dra o pantia. Fesi wo dem. Enya ho wo tabonti atra ho. Because ni pomponefo amia hu ni papa. Eti hwe ni ye. Ana fesi no obani tie no this a wo ko baba. Wo ko yuta momo wo mi fa so wo tom fabreti. Aye simple. Wo ye bema. Wo ko yuba. Na ye bema ko yutia. Wo ye gina ho. Juni. Me na maka che juni. Fa che protibag fa so wo tom. Fa kofie. Me ni mababa obi a. Aya osi akonyam Kevin he. Ai. Juadan fa sa tiri nyiwe ma. Fa ma. Sa tiri nyiwe fesi ha. We se na ma ekusu sai. Sa wo bebo ti akotra fi obo ti wa tra fi. Fesa bushi he we ma ha Juadan yu tiri nyiwe. Eti judge be sere. Aposi for them wayen. Ya be case. Montra ho se wonko. Na okọ na bibisi asese pintu ase okọ ye no. Ena nye nana na wo ho. Ena ni wo na. Yakuna atwa. Ye ti ne ko e be ja no. Eti ye be sere. Aposi for se duru se ye ba monimu a. Mu hu ye mobo. Because mumunti ade ye wo ho na ye si nti ana mo ho. Mumu ayen. Na se bibie ni a o mumu ye nko. Ni yakọ. Ni ekwe nhwemu a ni ye de boys na ba. Ye be ja no kwampo na. Ni ye mu masam bibie to. Ade mu ye si ye tibi o mantam ho no mo a. Mu nyine de betu emeni pakurakra e ba ne ho. Enye se be ba sakọ ye ba na se be ye nhwemu na se e bia e cognitive evidence bra. Evidence e kwanya ne. Mumu ayen. Ne ye domo. Entre ye di sa atare na hye mo no ye tam wochie ne ye adwuma ye tie tax every time so wochie no enti mo moyen na mo ye ni nkeka nkohyem ne ye bra dodo ade be chi ne di to gina so ne ye ji usika ade be to di to gina so ye yi odem ne manyina na nsan bosi bi wi mu wi ame me sika metete boni be ya mo mo si sa me popo nyina Basa shows na me boni be ma yo di for po kwabra no na busuafo ye bomodin se nkamrantie beba na ye busa asem no ye hu ni pomasi bre na sumdwa aba na agon some bebo wo mo bomodin aso wo putu wo boys no to order na enkofa asem bia ma na nipa bo pento a nya agorodi ehu ye ntra onye hwe ha akina ebedu dwada na news nyame mpengu ane 0554931931 0548931931. Hello. Pachodin baby akasefri. E pacho mama unit me o fan ko beria. Mama you asumjo enkan o. Enkan so me nuaba. Yenkwa. Ene de wa ho fan de chen. Me da se. E so na me hwe wani fefefe. O se ba e so baby ewu. Ai. Ah, me se be jafo nyina. Ko kwabna Ewrade asumbi nkan. No kwasam ni se oni ni se de wi ase de ene mani bo ha na po kwabna kan maka so di akome ade a ekoso ene ma ekoso wo hu no eyi wu keke na na me he ti di so bi a okodi edu wakuni ma me ni ma me na wakunu no de bi a so de na so oni ma me ni da efu ni da e be ni ska na de America ne say mitie agon o kasa na mitie ni ta so bo anhwe yi a na so be yese e sa se bibi tu kile yi a o ti hwe yi a onno na ye be bitane e sa se mitie ni kasa mo de so ni boys no aye fine
It's a gone on very careful pa. Now police for quite some time, yes, there won't. One in my name answer. I say you be take a picture, maybe you can't yes, no. A friend beyond the top floor, when they young man near this hour. That's all I know myself go back to our tour. I'm not travel to it, as I said, you have to know, but it's for outdoors. I didn't come. Yo, that's mammy, you. So bye. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'll cast free. Good afternoon. But your friend is free. Yo. If I saw Kakame, my dream for Kakame, better than I friend are gone. Seven, in if I saw your pen, as will be report to us and Mawa. A house in and I believe she delivers some clinic and not any parts of her for 2 animals. That the man is in the car. There was a reporter at some more, so said the Nipan of the Kappa, Brown or the Casa Machewa. Also, my opinion, and I will say Nipan. Who know him the way I have seen Nipan Akata. Now, what kind of point blank tell Nipan said? I will say, what the family in the Reno, what by the attack of I can say, man, part of the crowd, but in your Fadia. So the Necra, not one of Mobile wages. Into so car say, for 5 to as a threat and almost threatened, into many enough for some kind of say. For Casa and Panko police station, no better for Casa and go and safety, and go for Casa and money to say. Into one Catantra boys and on that, they'll do no more any some 12 branches now, or no, I'm going to crown, and nobody nothing, Mantian. So, me that was say, bye. Hello. Hello. Me rowdy, baby, I'll cast free. Hello. Udini, baby, I'll free through. If I told you, am I? Young way. If I told me, I wouldn't do it. If I told you, I'm maybe. If I told you, I'm funny, it's Sunday, Sunday, no, Saturday. Yeah, I like Afra, Kauka be better to land in. Hello. Hello. Pachodin, baby, I'll free. Francis, they free above Achimota. Yo, young way, Jeff Francis. Magic was I gone, I can't the boys, but and then I said, it's in a little bit like a motion, we'll see any threatening of another conversation. Yeah, that's Sibibri. Hello. Hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, din baby, I'll cast free. From Okodi and Casafras and Tiachin Krufa. Hey, Jack, mamma, the way I do every day. Yes, I know the Wakano, a no pro. Pardon me, a pampers, an idiot, a idea. Almost a sad pardon a pampers, an idiot. Almost a sad yes, near I'm going to say, yes, on the Blantian and Casanoma, when I'm a tree. As I'm not blind, Canada, and the correct. Let me show me by me, you know, Mr. Saying, and I'm the Maria Bemsi. Jay no crepa, me chiamunina, da, Odifo, me chiapa, and I may come. Yes, hello. Hello. You rowdy, baby, I'll cast free. But I said I like the freedom, Casa free, Savannah, Reggie, Bola. Yo. And my name, and you are the number of your your brand in the morning who saw and the copper and what would you the two a sister from the cafe which you and I share a yaki. Mammy, you get Duma and I'm Barbara. No, come on, no. I know you used to the big baby. You see some sort, but then I'm more for them. But you do this family of my has no being. So, once the same way, the same, and the cafe, you may be bringing so. Kitchen, your mamma, and your papa, so you walk only a collectress, and then the consider more. Think you mean a body, you know, they are kitchen, they are to a one home.
me say ma baby no you think I see buy your mobile me me say na buy no see o mo pants me o mo nemo me hata no mo me bobo pardon me ya ma me no ina because me ma obi ani o ba sabana da gindi me say pardon me in the new system say ya nchiri ya that is in December pardon me tindi mo tiamu ndi ayafu ndi mo waka yema omo wura mo fomo wo the new edi Alaji yada sepa nya Mishra hello Pachodin baby akase free Acholo kase yo yankwe ago onye nam midamasi yada se hello Pachodin baby akase free me de kwakubwa no kase free bushai yo aja yankwe ta me checha ne wo beja fo ande mo djuma fa mo ye de aboa omai na your friends say that no me ko si you see your problem is pa Ghana immigration omada Ghana immigration ada in such a way say and once almost was they said the almost bribe no more but instead of say on best time the normal out no matter best money foreigner the book room as no on that and for almost almost care no more quadruma no more no more coffee but a juma can say or some common yet some come to stone to my own crack will come on no almost no move from anymore because almost bomb I I think you know say I said winning cracker our bar usuba yetu krom to mo basa no aba na be pass me na hello udin baby akase free but you can free baby right now mo kan wa se be kan you can all be pa Jose you can say ba ko no why is now mo kan ya just boy say bay yeah mo kan ya come represent this yeah ya man ko kan see a kasa mumla na mama na ya frame wa ya no kasa na kase teacher mi o be get mi ya teacher mi am obi ati na me say ni ka kase mumla na wa nyama ya be bi ya wo be ya du aha mo ya juma o baby eti ya kasa wa ya mata no de be tena ya obi ati na feel teacher mo ya obi ati ah wo be chire mo ya se bra so obi an ka se ma na da onu ya be chire ma chire mo o de obeba bra but wo ba ti de be pon 3 ti want me amade ya ye de be pon o chire mu a chire ne line nye line ya o ka se be de chire hello din baby akase free the pastor Sompa Nkomo hi hello ya tu nko oba hema me pastor nya me sra mo pa asem na mo ka no da no anka ne ye kura obi ka sem klewa asem so mo se ne obi ka ne nya ka ma basem ka se si akra ya tu nka wo kasa yetie pacho nti no sa bra de ka migration asem ma me pacho so ko ko Deliverance sia na uni quarantine ta jabia unti me kra na ntio ukuta Ghana ka to na na mo ha se ne yesi stop social number no paper say ni nti Ghana ha no emergency say ye mpeni for number ye sitie na odi a obewe mu ha legal bia isime etino ne de mraye ne de ka se pam ho hu e pa se wa se ase ne kuma de mraye de mani e kron so ye kra be hwe e se ne me do ho no ma ye kwa nya pra na me ya condemn fast se ni na obi e foot ma boy ya gugu tashi ni asesa na me anya wadom a okuba kwa kotomu enye enye nti me damase tane de ma pa ma nya me fira mo pa wai nti da ko me bakra ha be se na ni pa so ma me flemen yo ya be o ka bongo ka ka na me wukra ya ka para let's madara
Ala walai. Yeah, I'll come and meet you one day, pa. Yo, me banka mani baje pa. Thank you very much. What about number in the picture? Mate. I am part of a family with some family supply, Mamma. Me PSC ne peke o number. Who can tell you? One not too much. Send the way money gave you when I cry. Enyo, ele ni afimu go. Wa mu fifi mu basa. Ele. Ashele mama fo mba fimu sesi a. Ubi esu emu ko na efiada. Seso akoda. Ya ntimelu be wune. Ebusia, mo mi akọ computer so eje de bra. Ye ja okwan why? Ma bibia ha o meba. O mo ba bibia be fo ma makra wi asofo po difo na obekọ. Na sumdwa ba ye so pekasa to ano dareka. Na wo kasa dodo. Why? Eje usu me sawu kokroma ya to trader shako powder. Bidi adro ni bibra me wine. Edro we aye pa. Se wadi bibi a wudro wo mu no wonnom trader shako powder. Amono mo wa na use nso asobo ne na firi so. Ana obi num bibi a ye wudro na wonya bi de mano a. Edru ano e ma nipa ne nya ahoto. Oba wa kan okore pa. Wa chese trader shako powder. Wonu num biampa. Eye no kore tiefo so bi num bibi a ye wudro. Ana wodi aduane bi a wudro mu na e de ha bre nipa duano a. Trader shako powder bidi adro yi. Ene twitwaje no onum trader circle powder no a ebema ne ho ato no fom so wote se obi anu ano ne bi a wudro na ha dipadua no a ye obeya ne se wobesa trader circle powder atreba akodi agusuo grass mu wode atri num na de mano no ma ebema na dana ne ho ato no trader circle powder ebekọ akoye yefunu num adwuma ama biribi a ye wudro ana ha yefunu no afiri ho kora entimi nua hwehwe bi akira kwai na beboa se wope bi ato a kwa so kore mampon Pentecost asoda no ho ana White House da kai hu se dure nya mapemfo abata wo ma nofo ana nkwada woni mfie dumienu Dre sa wonum ne don hwe aduonu na ye chi na ohaw ne daso ho ne ma ko hu doctor so person ofra 0243 943 413 and 0260898914 FDA ahwehwe sa adwadie nkratoa yi mu age atomo se eye no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no a wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia ba funi ama pa ene animdefo ene wo de be miemia nkakran kakra won so benya wayares ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no won show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bon suemu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Nyaminti ubenya wayarisa. Jimmy D. Ekwan papa wonsa betumi aka osika a wohia intentina fo biara. Wo ZPay so no. Wonsa betumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so. Asanso edi 10 cedis. Na ya sanso de kasamre apay wo so. You will seek our ZPay agent a eben wo. Netia entity kitwe bi pe. You will seek a biara wo pe a or how biara nimu. Se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270#. Na fe wa bo option 7. Na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika. Ye ho no nya wo pe na yeye. Bank for bepon. Na ZPay mobile money die ye boho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho Mutie sofumame premaini ohini ni adazwa obie tie o obie betie sanse dwuma ye die ni edwuma so abusua me ho akwa baba na birthday bi wo ho akola ketua bi minim se ka chie di amamoa eye maame efua kwansa yenua aha
maame efu akwashi ai ye papa apiete wo ma wo ho kan ye no ono kasa ma wo nom ne baba ayoa wo mo wo bogo so wo mutie ye papa ntie na maame efu akwashi enso na woda ye yi apa ya ma no se onyame ma se di wogina wo hu no anu hu se wuraba bi a wo firi soro ya waba onyame ma ni nyina mremu man no oman ni nyane so mfaso abusua nyan so mfaso community ni nso na wonya wo ba pa nso ma okun sanse generation no a wo mo ba no mai wa na dwene na sei enso wo di obeye nipa soronko ya wonyame suro nso ahye wo ma onyame nhira wo obra wudi wa wodai me pa cho ye case ya ye koso mo mle na nimu ma me wai na nasem no enya mo friendship mu e be introduce asem no na fe ya to aso case number 2 Evelyn Owusuansa wo frin crying abekala pass se nkran fo nso ba pa o abekala pass ena wo fira ya waba course me be isabe so be bi didi eku no dina bele ti wadwane abeto ane maame na mekọ no ho be ni nyonko be edi na ku no aseso e de mo ka me ti Evelyn ye me babro ni won te say maane so ana wa to ba ha awo wapira ho maane so kakra me pa cho Evelyn he ye wo Bible ye wo bodua ye wo Qur'ani opede he mo me pe babro na de adro hia urade asem peja aya me Evelyn asema me ken ihia urade moa onyame boa me cause we dey obi na dia wow na de wo ha enamnti order in court Evelyn awie ya wo maame wa bebo mabo ye de na ha wo ba fefe mampa cho awie de boko mensu na se wo ba bisu no pa cho akosu adu fia aduane abre me mamu fa semu bi me ha me na me wi ame so mitumi te kakra ni wo bre me pa cho sho ho so nsu na to bo ase ha kasa mampa cho awie de boko na me ne maame na net na yare bo wo maame mpacha nti yare ni mu na ofri mu ti e ba asa no aka me wo na me yeseni asa de ametu ba ha amakotina me na ho won kan to no so me fe na me de tu nanim no oje me fa so no si metimi aba ti me koye no me na nanim so ese wa ya abelewa tina me yana na me ye bibia e ma no msori anopa na me di muti ahwim makodi pa se nsuo krampo a na me nam traffic mu na me ton tina be ya menye bia be fie ama ye nsuo di ye nsa akoya no nti me didi mu ana dako bebe ya me kwaji nsuo no maame na ya oyi mam no ka kire me se ohwema se de ma ho sikikan sitie na maame bi da betu nanim se opakora ne natina wabie provision store kese opobi no abehwa no to kan na msisa wakasa ade amate nso me ne me na neti mintimi nje so pene abra membo na mani timne ba kwa akotu nani nti enyume me ko fie no na me ka kire me nana osisa ade a ene kwa ya sempa na se me ne nam masunsuo na me ne nam de onu kwa tebia na ne mu hihye no nti se obi so po obi ni na ye adwuma de a ene kwa mpa beboa me nti e ba sa na de tie me kwa na me de ko to sister nani na se nya sa ade a o tu ni store ni no ne makọ maame ne ho no nti ko du e kwa na maame ne te ho no mo na me de o ma me gina ni mo nto ni di nkomo na no frame se me bra ti me kwa no ka che maame ne se akwa na no wo kana asem no ni niu nti maame ne hwe me sa no se akwa nso de no ho efe betimi aye adwuma elele ba sa no se mati ase de a ene eda na oba master ti adwuma no a kire me ni provision store mu ho pa try nti sa da ne de o kire mi bibia one day na sister no dem by no agya me hoko nti eba sa mi ye adwuma wo ho no ma bosome maame be pe ma sample ko pe nkwa na minim de nti a be pe ma asam sa atebia me kwafia otimi ma me niama
se me fa nkoma me ma me nana ebi e mo ana drink se me fa nkoma me nana no so me so yenso akachia ka so de be ma me no asan atum odi bi aka ho the love no ye deep nti me de na minim se bi a pe na opem asem nti na wo ya me sa amoa no nti na no fia da bi na oba adwuma mu no ka cha me se ono nko an ti fie ni kunu ne ma wa abruchiri nti opesenka me ba ho no me ba ne fie na mbesuso ne mu kakara e wade yom mpacha ti e ba sa na me je so pene nti na nwumre na me ka cha me na se madwuma re ane se opese me ba fie na me ba boa no si woni asa ye no adwuma re ane kwampo wo ye nti me de me manya adwenboni bia manfa adwenboni bia nhyɛ me tiri na bi nim se ma ba fefe nti me koye no me koye kwampo no wasi niama hata na wo no aduane na mti nti minim aduane ye nti meboa nti me boa no ma ye no aduane ye bibia didi wiye ye hey na we na yete living room one man ka so kwa drink rati nti abasa rati ora inside na buy no kuta bottle ne glass say no drink no abi so me de ma adwa nko bibia so to share drink ne ma me no me de na minim na me no ma de we no si wo sa de ma me nhwe bi nka ho nsa de bi kan ma me gina ho drink no fakuta ade fancy table no so fa drink ni si table no sukuta ye wurade we ye fra no talwa to talwa is called to fam talwa to talwa say we talho na we talwa equals to fam na ye fam enza ba mi no ya cross no he boni kwaso ne be hye ma to hye le se mu hu akola wotimanim ne ho fe ne hu esananim bai wa kokko na hwe ne figa ne pipia te say Yvonne Nelson ne kwasem fe woni wa chiri obi babai wa maami bi be se no enya dwuma moma yenkodi dwamra na yenhwe hwan pike so ne ayi foforo kire me e wo fon so ono so ba be se wodi wo mu ama obi ya samu abusia yankanfo zipe emamoe eye adwadie enkrato a ye nam sika so na ye ntententententem achinyegye ne adzan bie nim enu nti ne yeboye mrane se giye di no kretrodo wodi ya ne se ubewo zipe mobile app ni bi wo phone so ne wono so di zipe ni send usika no wode ma wo a ne ama bonus 5 cedis ti ade hia mo nkrofo wa brochira wo mo send musika no mo kan che wo nu se ene de aba efo na ye kama eye zipe wo se wo send sika nso a eye 1000 per 100 cedis 10 cedis na ye de achew fa phone no na dial *27# *270# o press option 2 a o send ya u bonus no aba wo say we nya say abono num bank yapon maame ya nya call wa ha ena ya memenda bank mie ye de pia ye ginemu a ye som sompa *270# o press 1 per o register ID card eno ano bebusa ho nsem kakra bi odia no zipe die yesi giedi me pa chow amuzu herbal clinic wodi wodon so en wodi aba say ye kan obi oye bibidura be ka say herbal gynecologist wo ye Dr. Amuzu say fa me ma tadua ho nsem ho de tadua no sa achia obi di akoa me esifom hu o hu bi TV so a na se ne we de enso weni ese kwotokro ni nyina Dr. Amuzu ya ho adwuma de hu ntia te atomu ni atwintwam de afon de achim Dr. Amuzu aye mema tadua ho adwuma menne mema na nka omu tadua atwe akohyem anu nti omu ntumi nware nyina aware na we no hunu se ema nso de beboa yen ama ya wade aso eye wodon so
woni atenka wo lastic elusu wa nyini no na niema mu sane mema nso de wo pede awo ne awo enti me pa chew Dr. Amuzu waye wodon so aba se ensuo gu se sebi pampan bi ewo mu wa koto na wudwale a utum se de etuba no ano odene wa akora wo ye oba no me pa chew Dr. Amuzu so yi sa ha wo nyina afiri ho na oba watumi anya kukuduro oba bi wa bese ne pass ase wo mpere wo yade enye ono a wo se frɛ no 0247 776 743 0247 776 743 baby a wo biada obe delivery na ma abrochire kura wo de beba na package ni so afe Amuzu odonso eno ne esisi wo fefe no na wa nkasa ma ukun ana wo kani no na ninye wo ho na obema de obenu aduane etise de ama no na henro de a obedwane agya wo esi osi a bibi tumeje ta na chese any actors kai pokwa bana anwa edino yo abe heba clinic ye mami abe oba kokodrufo oba ya santo awie ebre onyame ayi no amayen so wonfa nu tani koyini ni nu brane homa enkambomu emonwra huhum nka wonsa yade ne ani na so se betumi de bibidro atuo no mami abe no waba ame ehunu second said ye hwan na nanim se bibidro betumi asa mami abe se wie ebre onyame de tumi no ama no me pacho whole in heart eno ho asɛmba de agire kolebu na bɛkɔ akɔwie nanso wɔ se wɔ ma mfa nkɔ kwabra frempo ɔbɔ aten hɔ no nkɔ pa akoma no nsa mfa nhyɛ hɔ wɔno nso bɛyɛ na fam deɛ na ɔde bibidro atu ase ama okra fa abroad wɔ yi wɔ bra se kankan wɔ wotwo ayɛ kɛse wo hwo a wogye wo ho anye yade bɔne anim guase yade run about etwere enipam no ba begu anim ase kokɔ nti wotena kan ma na ne pase nyɛ se ko enye wa ba bi a wote no ne me nkɔ yie ma wate nka kɔ gonorrhea ne syphilis nso hawa maami abe wo wota no so apatrapa new site ye be apatrapa nkwanta no fra 0243 345 392 and 0506 460 208 nani yen entwetwe enkomo traders farm enterprise and odi trader charcoal powder bidie dro black and yellow eno an ye didi adwuma me paacho bebre me srew bebre se wanom awudro se uyefunu na wubu faso wafuru aye dendenden srade bone ye friend cholesterol age umoja no aboso a fa bigu nsuo mu nom me siesi obi anya bi woni fie anopa bi a wadi aduane bi su se srade e wo mu ne doso ato ansa na de bi agu nsuo hyem no wanom na bosrade ni nyina firi uyam na waye free halitosis pampan wo wanum se apro afei nso okasa na nipa pimpin na chi sa asem no ne kaden nipa ntumi nta anka bo modern asa odi begu paste ni so anasa odi obechi usin asabidie ni gu wanum na adu paste no ato so twitwi minimum ne otekrema so wi ade bi agu nsuo manom eno ano no wo moboto huo biem wanom sabro so no anya hangover de chi anopa sabigu nsuo mu nom be ma wi de ni so ani ayefe uyemu bubom na age ho anye wonom ma yefuru ni kodadin na yamukuro osa ekunu prekope me pa chew ubenya bi ewo Freddy Mens Danny Heba Apidan Colinac Missy Heba Sompa yanim haya eye abena containem na nayira bena okone ho a unsa ebeka bi frey 0243 943 413 na ene yen entwetwe enkomo Universal Natural Clinic ye ntini ni nompemu adwuma me pa chew wapo no wapo so eye wo ya untini mu twetwe wo nompemu ya wo kasem nsuo tutoi sasabura mankotodwe ekeka bom suroko ama wo fa dwojo wo ya kakete so ane sa me pa chew enka echi kura Universal Natural Clinic beye me pa chew wo se ya ye mukuro osa eno so Universal efo nso ebeye ede amount na afi akoye malaria typhoid wa eno so amaduane to ye mo ana wo fia no asole udua so no Universal ye betu ase amawo emfidie die ye wo bi papa hwa unipadua ni nyina mu mfoni na ye de agu afidie so ama watumi ahunu ba bia yade no ewo ye watonso S line ye bembo nsuom fra yen 0556
244 102 0556 0556 244 102 and 0200 158 272. Me pa chow yenkamfo Tabita na yemfa emwa osi ukwiada we yesi wa oye free screening edema wono a ewo prostrate any diabetes free umpe we ya ede ben na wo pe me pa chow afi obehwe osabunum be ma ne oba wo mu hawo usisi mu ye wo ya utadua mu hyehyew obi dwunso wia no obo ne nsa no ogye ne ho ba bia enye fa ni nyina ko Tabita oni ayadwuma che me pa cho be ma herbal treatment na massage papa bi laboratory services moje mu hwehwe mu nyina ye accurate me pa cho ye wo Madina Nkran Firestone Footbridge hwa na Kumasi de Sofo line ni alignment di enumhwe takwa de sunwan enso ye wo ho 0260 196 219 and say 0202 347 647 nani yen entwetwe enkomo na me pa chow ye kanisa ena ekamfo de amamo kanisa eba mixture enso eno no sisi yade pa de ye nisa sofo kra me pa chow ye nisa sofo kanisa na afebrayo mu haw candida gonorrhea sexual weakness prostate enlargement eboa nso matenka no sori gina tete aduro ya ebetimi adi ho adanse akamfo de amamo techima ye wo kenten ye ne taxi rank na ofa akon ye ben baseline pharmacy usabe kan bi benya bi calling akakomasem Mr. Heba Danny Heba Freddy Mens any PFA Heba ukanshi drug lane na nabwache Heba nso unsabe kan bi afe mankasiem Jeff Heba Cape Coast Pene Heba takwa owas ebibidro fie na baseline shop ahudro ni nyina nso onsa ebeka bi ya homa ne 0247 887 436 and I say 0202 990 943 nani yen emo enkomo miza abarativo ye bo adwuma gede se wo ye wo to pon wo gya wade 5G wono mo eboa wo ma ugina wo na so ye adwuma bredodo ya wo nte brekra sa na mizo ne nso eye aduane ankasa ye de enuaba mu nsuo ne ye de ayame mu aye duro siesie wo nipadua no kama abarativo ye de Italian herbs and spices and ye de aye enya de ebeboro wo na mom ema wanum tse esama wo free vows utumi gya wo nan yiye na watumi adidi ekire nyono kakra enti eboate anumu pa osi ubenya bi obi kind supermarket abawa post office 0242 737 287 Mama Esther Adomi Asumje Beltra Baptist University Ever Blessed Enefrem Poma Enterprise Edujama Eradi Adom Enterprise Mama Taylor Fomu Atama Ame Store Boase 0592 221 452 PNC Ventures Anomanji Taxi Station Yeni Charity Hospital Junction Dienumushe 0244 560 765 Eye Nasachi Enterprise Asafo Abinchi Yeni VIP Car Park Dienumushe 0244 752 203 Ubenya bi osofo NS ewo ebua kwata no so 0208 469 97 Unsa Ebeka bi ENO Enterprise Edum Pampa so for 0244 834 905 Manager Dan ewo ehwa overseas 0245 889 471 Obasom Pefie anso a unsa beka bi abusuafo baby piada ni we benya ho adaji se etutu ye boase aye LPM sa ma wo Sompa Nkomo de ye gibre sansemo na mo boa yen na ye show ni tumi koso nti ufa wadwaton de ne bra na ye benya adaja bo ho dawura ma wo ama bibia nso akoso kama me kaba fefefe ye hyemi pokwa bna ye na yi no ma no me kaba yi me amesi
ɛna wadwidwa me kama ɔne ne mma mama si padwuma fa na adwuma ni agorɔ koraa wɔwɔ kɔtɔkɔ junction ne so ne number yɛ 0543 370 005 0543 370 005 sɛ wo aburokyire pɛ sɛ ɔpam kaba ataadeɛ bibia mama si bɛpam ne boɔ nso ani soro na ɔwadagye ada a wɔn adwuma yɛ dwada ɛyɛ ne off day the free work no deɛ ɔbɛ Monday ɔba Tuesday to Saturday ana Saturday man si ba nti ɔba Tuesday to Friday sɛ Monday yɛ ɔmo off nti wotumi sɛ ɔwadagye ɛbɛba nwumire yɛ ti kora na ɔhɔ yɛ adwuma na ɔyɛ serious ɔwɔ kɔtɔkɔ junction no so a ɛna m'anim yi so ɛyɛ me ba ketewa taa ɔmaigam ano nso na ɔyɛ m'anim yi maame ɔyɛ benkuma anti mele na ɔbɛma ne sɛn ataa bɛma ka ne sɛn 85 na ne sɛ wapaase excellent wa ya de eti ataa yɛ 0256 692 685 0256 692 685 ɔyɛ abayi wa ketewa kora me pekun ama no ne ho so ɔfɛ ɔde Jesus Lina buffalo nso deɛ wɔnwene ho wɔmo saa paada nkwa abusua na akyerɛ sɛ yɛbɛkɔ na afei me ba ne nsa na ekura no wanoma mama hwɛ Evelyn nti wo si afei na yɛ den na ɔba na okura nsa nti ɔden nsa ne baayɛ no na yɛ drink nti menom wie yɛ na wɔsan ma mbie menum yɛ no da ɔna sɛ menu kum atoanse no wani kosa nti yɛ sa no mahunu bibia bi bra mani so tete me na me da maame ne mpa so ne dem ho no nti asa hɔ na me ti pains ɛwɔ my ase na me nima de kro na atare na ɛhyɛ me nso no na wɔn ke da me nti me yɛ no even me pa choma me say na wo yɛ virgin wate ahoma no na fe wo da naked kasa da sha ho so mensu kasa nti bra me hu sa no na ma yɛ mmerɛ me ntimi nya hwee ntimi pagya me mu hɔ na mu sɛ maame no ebi ekunu na wɔba nti mu sɛ ma sɔre no se wa sɔre nti na mpɛ sɛ mbusa ne sɛ me ba ne sɛn na atare ɛhyɛ me awɔ afiri me ho na sɛ nso me ti pains wɔ my ase te hɔ na no ka kyerɛ me sɛ dwuma a wodi ano no ɔyɛ lesbian ɔno nkwara sɛ ne na yɛ ano na sɛ menim na sɛ mekɔ abɔnte na mkɔka kyerɛ obi a na sɛ memobi ho a ida sɛ ɔde korɔ no ɔbɛtɔ me so a meyɛkye matom anaasɛ obi kume nti ɔka saa no meyɛ mu hyee me nso bɔɔ me na mehu deɛ menyɛ na mengye ndi koraa mpo sɛ nkwampɔ na saa deɛ nato me nti ɛbaa saa no na nka mpɛ sɛ metietie mu na ebi a megye me ho firi maame no nsɛm ɛhɔ na ɔde pilo kataa ma no na ɔsɛ sɛ menim na sɛ megye me ho ha a ɔbɛku me nti na mesuba nti ɔte me wɔn ne saa no na ama afei deɛ mehu ne sɛ sɛ mekɔ abɔnten kɔka a ahwɛ ɔde kɔ no ɔbɛto me so a meyɛ akyematom nso mehwɛ m'anim ne m'akyi a boafoɔ ni hɔ me nana nko a na me ne te wɔ hɔ no na beebi a wanyina aduru no sɛ ɔte biribi saa ahwɛ koraa mpo ɔbɛnya akoma yɛdeɛ wo nana saa ɔte asɛm bi saa ahwɛ ɔbɛmu yɛ koraa ahwɛ abu ahyɛ yi nti wantumi anka nkyerɛ no mampa kyerɛ nti ɛbaa saa no mede hyɛɛ me ho nti maame ne meyɛ saa deɛ wɔ yaa ma ne duru afɛ na mentumi bio menam a na sɛ dɛ meyɛ abɔda me edu nnwummerɛ koraa mpo a mentumi nda meda yɛ basabasabasa na mesa na meba ɔyɛ saa na mmaa deɛ nso ɛɛdɛ sɛ fɛs wine ne deɛ wɔahu no ayɛ mmerɛ na w'ani so tetee wɔ no a ɔde ɛwɔ mu awɔ no mampa kyɛw na m'ani ngye ho di ba ne nya ba
na nya ba na ya no no yetete se bi wa mu yusu kenere ne kwakumba no mo ne dodo no mo ne niema mo progoa yesi ebi wo ho e wo su se kiridididididi ne shemu a ne kirididididi na e wo so eno so e brade eno so wadi bi e wo so ana ne de oda ho ada so se nwa no ne taso ne mo de ataso sana ya mo ye no Mampacho, utere bia ofema niko ni fi ho no ma. Utere bia ya no the carrots. Ando ompeke se be enketo ade carrot. Na cheso no na ye be ma no. Na wo wai wo ba ti wa fi mu ana wa de carrot wom. Ya na esi ebi mo so de wo mo ayi me ba wo de evini pejati ati piesie yesi ya bi so a wo ye ni se ya wa ye obi o ye obi eni maame wa ye adwuma no wa che woni mu plan ye wo mu nyina wa de ne tekre ma ne carrot ena wodi wo mu eti se edi na esi ba fefe ampa cho se di esi ni se o ye mi sa maame yare ye ntre bia me be fia na ma ye mre ni so ti me bri me anti ndako na me nu aduane ama me nana me hu de ye me ni so ti me nam the hospital no aye me sa de na che nti si ana ma nurse for no kwa ka che me se minti mi mpo ehun niema odi awowo no kama wodi nti om se aka wa wodi eh constitution enti se no na eche se ndie wo pese wo free lesbian no na ese wo da so ne maame ne ye ana akoya de bia ese abetran wo so a wontumi nyai me de me ka empe me ka ni nje hu na we na ye bayi ana spirit bi na wo mo de ya na abusia kola otima anim ne ho fe pa enti still ano na wo da so ne ye adwuma na wo store ho me free hospital hon ne baye mina na de no bisa me ya me say malaria na me ntimi nka no kwa ni nchire ba na ehye me so ntere bi won ma se na ma adwi mu hihye ma se de me mbodam ntere bi nso so me da me so da ye basa me na ma mi chese mi hu na ma me no kwa no no ye sa na wo partner bi a lesbian partner bi a ya wo ba no ho if say me call no de me hu ese wa no de wa ye ne yere wo se ne man ne ma ani ne ku abrochiri ba chanzano ka chere ba wan ye ya ko di wo honso be ma bi ne ku ne mai asia semuni wo hia de ni pa bedu akiri wo wo de ni pa bedu akiri amankwa tie nyo na aye bribi o wo wo na de nkade ne ba ana yesikadura Evelyn ususi se maame no de ye bibi ana ampa chene de ni ya onu da wi awu se bi a opepa wo ho de bibi sa eso on de otumi se feeling no ana wote kwa na maame no hwa oni fie ni bebe sei maame no obe 50 mo kona na ntimi mo no untimi no ka da ku ni ti gina bo bro no a ka bia nko abaja na spiritual ayi na fa na wi didi na apese ye ma ntimi free hospital wo bae na ntimi na nakrampo minkan mi onim bibia onim kwampo se mabaha no misi una nanum se waba kumase eju hwe program no wo ho yes ayana misu yana bibi shameso wo de maame ne namba ma ye na ye be frɛ no ye no we no ye be je ne ho adwuma na ye say sa MTN atwitwa mu no de asɛm aba wo frɛ nipa wo nya no ti atwa mu na ye nyina be fro ka akonkran ho na wo evidence bi nipa sɛm bi kro be ka sɛ wo bo Evelyn wo bibi e ba se ye kwai ye de be di adanse mampa chene de minim so bi ne bibi sa fa no ho dia o ka se enho obekumi no na ehu abo mintimi nka nkyere obi a ehye me ho san
yo meba homie eno mere oyini me dase Sompa Nkomo de asem beba o asem pa na akora otimu se wasori ne dua so kra nye se ya pa na otie wasori ne dua so ene ne honhom enye na maame ne de ohwe a wadare mu na omo ya ebedane spirit see e wo school titru girl school wo behwe ho no efire girl school ho no na ye wo school asa de em ko hu bi na eye me nwanwa me dwen ho na mente ase se ye wo dormitory kura o mutimi ye gang na o ne girl bi ne lesbian partner bi wo different dormitory ne o mo de gang ene kofa emaya no enkola na aba foforo no wo dwene ho a wo nti ase de me na wo ye be ma ne de wo oba ede na unya feeling be na munya free mu na meta bisa say what feeling ede na omunya nso ontua be ma wo de kokumba ene de na eye ayo omo ananim enti ano de me stress akoda yi se de wadwane de aba beto se ye boa no na ya gini from na moa emma ene de adults oyini adults papa nti se wo de obe komo obi a you need to be very careful kasa oba ka be ma na wo de obe koma no no ne na tena fie aja usuro ba wo de obe komo obi na dia se wo check e kire hwe nya sa akoda no na wani beba ahoso no na ya papa no na unim se oba no one ne tie o pe akoda ne na tena no ne na tena na nso ya asem nko a eni nti Evelyn kafra virgin nyame adum a wabedru heje yenim se asem na to apayo eni nti se ye benya no enehia ye nya no kra na wanya bie wano atimi aka ne de nya chese wafiri mu a no eni nti mo nso a mo ne nam eye saa de nsa mo de ye aduro sa mo de no na mo de pe musika o sa no na mo de ye dan yo ye sremu ara mo ma enkwada no ho ento mo wo de wo be ye no afa wo seso na ene nenye na nkola nketua maya afe na omo asiso a omo pebrabo a moya omo saa de nyame betuatua moka o eni nti ye sremu munya wo omo se de akoda akan na ye de ahurahuna e de ato nkwada no so wo ya wo be ye sei wo ya wo be mepa cha wo ya ba ya na ye obi a wo ngu e ya ahurahuna na ye ahurahuna keke wo ngu bibie ni wa ebe ye wo ye sofo maame wo jiri se saa de we honhom sem bi wo honhom sem wo mpa se nipa ne ya wo saa na wa be manipulate na odi bibie awura wo mu enti akora is so be free pa ohia deliverance because ewura no eye spiritual anhwe kora on pe be ma nya dia be ma nani beje be ma ho da but God so good san spirit mpe san spirit pe na afa no a onware da ono so beto lesbianism no so because of the ewura no semunu enti yesra wo ya obi achase e de wo ye bibi saa hweyie na enye anika saa eye bonsam niema eye ahomone adeye na omoye ai yo difo judge asem we eye chiwade bom man se kuro se nipadua ese busua na meti ye ka be ma panis na odi breaking niema bi titi homa firim na minim se oba so breaki mama de kwakumba mami wodi ewu pa o mami wo ye busuani o na asem wodi e beto na nadwo 1 o'clock e wo se e kohwe ni baja na se wa wo ye ni pa boni fo pa na ma bere se feelings ni mami nchiro ni feelings no se oba no ne nani ye se ya ne nani aha ya himfie e ye se sa so na tie etu o katwum se ya o twum se ya what did you know did you o do no ni baja na no ne nane kroso me ba cha wo se ne sitie no o kroso ni sei no mu katwi na da na ya fa Christon o mu kan say Cretoris Cretoris no Cretoris ne no no de ne kasia ne wo afi na no afadufo no o boni say ya na ne sisi no ko say ya judge adia ma me na ye no
aye serema to chele enye kola adia ba me na ya baba wo we no de ye me ye ne se wo ye virgin na homa sem na be ma kobrane ate na ba ba sia kote wa diawu wo ye wudie kese pa na wodi ye kwa ye di bombo ka ya affecting awo nyina yi jaji wada ruma ana kan be chemu yi wo se panisi de eye de ya ewuremu a ebedu kakra ne ho be so beba na saa ayi no kakuma no ɛno enye ahoma ɛna enye ntiri eti ehyemu a ne ho ma eti maame no so no wo wuremu no ɔno no ho ba wi a ababa no ho no wo hunu sɛ ne ho aba eti adwuma na ne wo yɛ kɔ ana wo pie awode ne kom eti wo sa ababa na awode wo se na awode eti maame no ɛkwan yɛ obefa so obenya awode foforo de ma ababa awe no ye be hwɛ kwan won pe bi ma no ana afiesu na homa na wotimu no wonsa homa na da baba on de anim no wonsa ma yen ye pe kobrane a wode pa ni sibeti homa na ma yen ye pe sa anya sa ma ne ne de jaja sem wadi e yenzo soso ne ye koye hu panyin bi a obeji sase moto parliament ye ne ye be ko no ho ye be ha ye ni de homa wuro ni winim se sasu ba wi ye soso wo ma we mu adenti no ba be se ma me panyini wajja wo ma ho akofo bi ba ewi ni nufu ano asemeboa wo so ai upra no krokro de jon ana na ko sede na wodi hu atoro so ana mekum ana mesel enkrala pass ho ye bi ne beba ho adai ade bon ne wotrim ade na mfa mpeni for 50 years ko no ade na mfa omo obi sa omo di so mo je podi na atense atia tom emu na mu ina tutu na baba wo ye ne si emu si nyina wo mu wo wi mo asa no na ye de Kristo na ayi panisire etimo na se ye de ensa ana ka kumba me ka che ma mini praying suba na wode na die no ye se be da suba bone pa e de a che ma me no ye ma no dore da na no meni wo branika ana be to ba me so e kwanya wo fa so a what deep papa di na wo amana brabo asai na se sa nyema wo on so mo ka so mu ya wo de nsa no wo be fa so sa fo na mo fo na to ko na jaj ehu se de ye hu ne ma bia de ko so ne de be wiase eti ababa wo ha no because no wonyini ye wo sa ye virgin onim de ko so se be ma ko be ma na ko na da wo be suru ansa wo suru eti adenti na maame panyini as 50 years wan ko pay 40 years akora yi maame ana 30 years ababawa na ne na anye na ko first ko ne ma ane boninti eti church wa dawruma sa se modie ye man hunto ne da ba bi o bia no nyakopa do na week ye wie teacher ne ye pe me konkran ye be ko abusuafo asema ye ka no e ya rehosem Evelyn enti ye wi ana che so obesan akwa akra ohun na hanso de obetena he ontwe kakra waje ndi na kofie ye be hwe ye mini abije be pa bia wanada sa na yenya una nanso enya hunu ba bia wo ye be nde mampa chomi so ese bia me kokọ no ma wa be kan bia na wate yes na ye den anso de ate de obeti because ye de fuvi maluta de kwa no so ye be kwa no so oh yes ye ma ne mfa no hu dabi ye kwa no so pa dabi ye nyene sa wa hin we de mu nyina mo fa mo hu nyimo na mo baba na ma me bi de nsa wo mu a wo di na ku no na se ma na ye dwaman kra che mema wo bebre lesbian for no ye se wo mo hu de anya sem ketwa no ye se labalaba ado omu wade bi a asa kodom no omu ne hye ai kredo na da omu ahimfe na no na obo ni sai ni brofo ande o kan bofo ye ne hu aha kristolic na omu ne kristolis ye pokwa bra so menya ba wore twetwe ne kristolis na na abegina sai panis no na gina kristolis ntumi gina ai ebetimi dane panis nya hwo nyina wom ai ni kwasem Paul wotimi twetwe na wonya sabi ne be ma nakasa ne wakopam na sere no ai wonya hwa ni kwasem na so ri adwuma ebrim te se de be ma de ebrim pepepe
Hey, Mammy Miss Evelyn. Oh, mammy. Yeah, could have Babur. Evelyn. Show mammy and one say we won't be done. Oh, my tutorials. What na so? Yeah. Chabano, a church, a yetente. Ampa, it's me yetente. Ɔse amampa wada woroma Evelyn ɛyɛ tenten ne kwasɛm ne ba saa tenten na ya wɔfe maame no de n'ano fe ne kwasɛm o de kwasɛm ɛyɛ wura wosɛm osiwana misi Abra video hey mamra vi hey difo and now Friday why yes same but I have a some Paul mommy baby I would sing na me be you are my direction ne kwasem me anka no afidie so yes the we office here be frɛ ne kwasem na de akola ika ya busam na so anya sem papa bi anka nkyerɛ me a ne obeda obi ne ho trust me e be you sesini so pe lesbian sa me wo ho me so manyini wo so wo ba na me de so ma mbere so ka ho eti me de baba fie ho so po ba na wo ba da ho ti e beba ne kwasem na oni ye nyina da am ye na feel ho ba adai na ye ha nkrofo masa ene de nyame anyi wadom na wo maami wo jaw na wo ni maami nua bi obeso wo mu wawie ya no wawie ya no woni boafo bi a wasemasa why te sa kokoba wonni hwesofo akroma tumi pow at any time Ghana na yamo anipa na ka obani edi ankose me de ankola se na mepe onkopem nantie no mo 05549319310548 ma yu mu nyina da be ba kra mu nyina ba be frem ne kwasem ma yu ofa nkomo nyina be ya me di ya koma me ne so 055493193105489192 apike nso agija dem apo adjuba hello wa hu e ya bra usem hello ada ukwa wonu aso wo so akasei hello 05549319310548931931 busia for ya rewsem hello 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 pachodin baby akase free Sompa Nkomo eye bola eti o why kasa mami say to anya da so anu le be tesa mami ye da so na obida apa wuye ni ti le sedi ade no ko fa ni mani bo abujo no mayo mosa ade nti na ko fa ni mani bo abujo no mayo mosa mami e da ma su mun le ya rawusem hello hello me pacho good afternoon din baby akase free me pacho ya feme edem me kase free Kenya si chuba yo papa yenko me pacho mama wa ye nyamba sem papa mini aba ke twan na sem ma reho papa na mini se so mpa de odi aba no rade be na mo so ma dia yimpindi chi won kana kum pindi na so mo ta na won mo so wa de be from na kwaso na pa hello udini baby akase free Rasi adibriso yo yankwe me pacho umana ofa akwala no o di akwala no ko introduce tre umano woni mu bi obedi mu bi eti sa umano o se mo che mo ono so mo de ne ka wo no krepa no kwasem na pike ka sebo ame na odi akwala ne koye no obeni mu bi pa hello pacho me o malanda so kaka yo kase eti good afternoon hini mo boy juma pa in fact kwaya rabia first church asem no upa na o ton shi no
ɔne maame no ayɛ bi agya ɔmo yɛ group a ɔmo wɔ system no ma ɔmo yɛ nkwalaa no saa nti madam ma mo ne akyire na mo mboa akora no na asɛm na awerɛho mate yɛda ase hello 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 me pamito akora na tem na mo bopa na mo no akora no kama me sa se ye me sample ni prensa no ne tem ko tini feel ko ba na na mane what na ho ma sa se ma me dia yo so se so nya bi business so asam so tima ba ma me to bo oh le tem pacho mo ba ya akora no ntu mo fuma ye pa obi kwa fred in second year what na no akora report na we feel wo ko bi ye what na ho oh ejuma na tanko jai kura nti mo hwe na mo nya ho ejuma na kese na ya ba no efi da na me tim ho ntina me mbo be oni di efi ra no ba ho pe na so wa pe no afa o ta o to nya ma o ya di mo di yo mo sita ni nti eti na ya kan ho ase nipa de se o pe ni hwe na so be kura ni hwe nti ya ni a hwe eti me mpo na ye nipa na e wi ate no obi de ya kwata ati bi na sense ne nye ho a o se ntem na o ti from it. Hello. Hello. So, mommy, yeah, row. Yamin Sam power, Jumamo, a friend, empty. The free, I just own. The same one, the Camphobia, the can Cassa said, Mamma, no, and I'm the Soma, a Precodi, Mamma in Semono. Monfam Ninko, because I'm Mamma. A bit me about a Juma or Mamma Yano. And you know the comma salad, you know. And crying there, Sadia with a hopper, papa. And Timaya no fire could two being sending out there, the no friend too morpho. But that's in Yamin come. Yeah, that's a part of the hello. Hello. I told you, baby, I'll cast a free. Yeah, I found Frank, because I free and cheap, but no enough. Yo, young quay. I'm a dear, no end yet. The mamma one year by flat, baby, the baby baker, your pa. Mama and one children and no baby for woman who children no up and then yet. Yo, Damati. Hello. 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 I told you, baby, I'll cast a free. Who cast a free? I think it's married. Yo, young quay. That was one. I mean, hello. Or ya dear, half papa, your movie pan, granny baby in Tininka. I want to be my out in Tininka. It's where I can move near to bye bye. Bye. Hello. Hello. I told you, baby, I'll cast a free. Hello. Hello. Udin baby I'll cast free. Hello. Udin baby I'll cast free. I'm the friend Philip because every today. Young quay. That was not for me. The podium and just to go. I'm talking about by thanking on this. I can have a do my music. The baby piano. And if I try the thing, I'm finding it. Also, they are written. You will not be a good baby. Have a brand of taboo. I'm a mother in my minimum. Hello. 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 Pachodin baby I'll cast free. Then I'm not Mr. Patrick. I am Pammy. Yo, young quay. I mean, Aquano. Thank you for me dangerous. If you see Ankasa, I'm a man of the customer. This is preventing me, sir. Mammy, you don't know, yes, I'll bet me a hammer. Thank you for no more. I didn't bonnet on incentive to there, and home back to you. So let me stop a program on my Akran beauty. Madame, more Akran mobile. Hello. Hello. Udini baby I'll cast free.
Me din the emos me kasa fi de yo yankwe de ma me ye no ma me fanta no kra a me ni da pa ka mokuni min din da ka mokuni ne ba sen de ana ye mo ko mo ti se ma no ti se no baba na wa just okwa if you no do ankwanya no shi that no ama abon fu bia san fa chi da akudi tent the mo na mo wan ma yes you da say hello udini baby akasa free Pasa kwenye Monalisa. Monalisa eti wana so bia yo bi Ya kani ya ine de wanye ni kula wanye ni kula. Akura na anye ni ye na maame ni de oye ni ye Asa mokwe na enu de okeka na o maame na tina ya taduane ama na wudie unu de wo keka hello 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 udi baby akase fi Pato company ani o hello ma udi ni baby akase free o Pato friend me patience pato dia Samantha yo ana mutie TV hello good afternoon afternoon udi ni baby akase free me pato me kasa free yo woman no wanya de ni ko see ni so ni ko ma woman that's it Yenfa last caller hello Pacho din baby akase free Patricia Party kase free Dakade yo yanko Mami wanya de Odini mami bremen Judy sabe que não é de Juma Ega Munye que papo Munye Kuma Yanso ya da se papa ya de wafre dwumadie ni nyina si na ya de dwumadie na aba awo ho production line ni 0244 809 641 0244 809 641 busuafo asembia da so a production line no na wo ho no wusu betimi afre na waba na bia kama Evelyn hweme o ma me de ye de ma woni twetwamu a na o de wapam na wi a IBJ mpacho be fa Evelyn fa no fa ba bi ma me na won twem me wo office enti aha ena edi ebesi di na chi na fa no fa ba bi ma me Calvin fa no fa Una IBJ fa no fa medwafo me pacho ene efiada ye de adwumadie ni nyina ba na wieye e de amamo enim se adwada nso enye ebe da papa e de amaye na yato adwumadie so na efrem ohini ni amakrancha da zoso of mami premier ni adofo amwe abochenya mi sha mene yemfa Addis Ababa enso mfa ma regular verse ni nyina na wo mfa enje wonum enipike fatu my brother, I'm the high job. What am I be? Unquenchable fire. There is a land far, far away. It's called Addis Ababa. A land far, far away. It's called Addis Ababa. The ruler of that land, which is far away, his name is King Selassie, King of kings and Lord of lords. The ruler of that land, which is in the east, his name